کاکبارزم خیراتی سرچاوا. زۆر سوپاس سڵاو و ڕێزکێکێ بۆ چاوانێ صاحبی ممنون سلام و رز بوتجی و دوباره بخیراتی سرچاوا. زۆر نگو سیده سوپاس آمده قوربان هەرساڵە بارزی او جنکا آماده بیتم. تەمام ئەش دەمایکە خوا گرم دێ بۆ بلا ئەvê حاکەمیەکێت کرد بۆ هێنێرم بلا همه بوی فرقه و بجمع فلان کسا داوین مسری. جماعتی نمی گلب خیراتن سرچاوا. با والات خواه فرقن خود حس که ساعت 11 که دست بدی بیده تکرن و کنج زانن دی بیده شبه سر بابت داعش بیتن. هیویا من اوه چه بی رزینه نکرن چه شلای ما و چه شلای وان و بلام همی گوهداری و بابتی بکن او دی پتر مفای و فایده گهین تمام تشتگش بابتی ورگرین شینا مثلا بی رزی پیک و دو بیده کرن مساعده بکن و بی رزی بلان نبل دوباره این همی بخیراتن سرچاوا دفع خلای بکن و با اولای فی مشیر کن با والد خواه فرقن دەست خۆشکەکە بە هەست سیدو مراجلی هیوید کە مە بابەتە بخۆش بارزی بازن ڕێزگرتن بڕێوە بچێت و مەخۆڵامی چاوە خوا بکە ئەمە هەرنۆکە کۆمێتا بگرە بلا چ بێ ڕێزی چنکی بلا بکری من اگر که پیش نرکن بلا بێم گرتنێ کاکێ باهۆز اتفاقا ما بێ قوربان بێن گرتنێ دەچێتر بدا چ بێ ڕێزی بس خانی حتی آوادی حتی لایف دست بیرکن بارزان بلا درستە چنینە ئەو کۆچاری بینی ڕقەمەیەک چێگیری کۆچاری بینە افهم کوچرجینا سیدو مراجلی القلب خیراتی سرچاوا راندار بخدا الشرازي السلام عليكم حالي باشم سلامتكم عليكم السلام چاوە ورحمة سەیدا الله مەلاجەلیلی تۆ بخێراتێ تو چاوانێ ماشا الحمد لله ممنون کاکێ کۆچەر تجی بخێراتە قوربان ممنون برا چون باشن حال برا صاحبي ممنون يلا اكسباس برا کاکێ باهس مشرفیا کامل بده کا کۆچەری بخێرەخوا مانێ چه مشرف نامینم بەس حاکەمە مانە ما حكم يعني بونك ابو شي مشرفي بدمي مشرفیە چنکی ئەو دێ سەلاحیاتت هەین داقا دەینت سەر بیوەختی کەشمە ئەو بخوا دێ کامیرێژی چێت veket و چێت داقا دەین سەر پرۆفایلەوی ادي كاميرا فاكا شي من مشرف هميد يا بس تلقاي نبتو مبكي حكا يشرف شو شنو مشرف؟ بتحكم بشرافت مبكي يشرف برا بلا عاديه بلا کۆمێجی بێن گرتنێ کاکێ کۆچەر بلا زەنتەک نقطە بێژەمە کە کاک مێڤانی نەگوت بنمە لە جەلیلیجی داڵڤێرێ بۆ خەلکێکیژی دیار بێت ئەڤە هێش دەستپێکە 300 نەفەرت تێدا هیوید کەمە بڕێز دیبەیتە بڕێوە بچێت ئەڤە نقطەیەکێ بڕێزگرتن چونکی ئەم کوردین هێزر و بیرتمە ناوەکێکن ئەمە دەهان خالدی مەرگەهینێک و دۆ و بابەتێ ئیلزامێ هەکە سەیدا مەرەجەلی بێژت دە حەکەمە لە ئیلزام کرد دەرستە مەقابلە بێژت ئیلزام ناکرد تەمام مەقابلە من بخوا چی ئیشکالە سەرندێنینن بێژت حەکەم دێ بەس وەختیجی دابەش کرد شۆلی بەس وەخت و دابەشکردن بێت ئەو ژی مەقابلە بەس الڤێرە پێنج خۆلەکە دێدین حەکەمی دوماهیە دیبەیتە وەکی دوماهی تێت پێنج خۆلەک بلا بووی بن ڕایەخوا تشتێک پێشنیارێک ئان جابێک نهات بدانێ ئەس حەز کە مەڤی حەقیین بدنێ هەکە هین نەدەنێژی ابي جاودي سيدون كودوي حقيقي يا نبارزان تەمام و یا مایکە ڤەکردنێژی شروتت مەڤەنە وەکی مەلەجەلی لە تاخەفت نابێت بچڕێکە یعنی حاشێ جەنابی وخە خەبەراژی بێژن مە چێ نابێت دەستمایکە خۆل بەراڤەکەم هەمان وەخدا دۆرەمەدا دەمێ من دەست پێ کرد چێ نابێت خەلەت بێت درست بێت ئێک سانیە مایکە خەڤەکت هەتا ئەب دومایت دێم هەرێکیشمە وەختێ خوا باشا درست يا شنو بس سيدو بس صحبت لسر مثلا حكمي چه علاقة هاي بصحبت بنينك ورأي ياخد شربدت آن ندت اما بس شولي هردوك حكم هاويت حاضر هردوكا بس هوا يدي وقتي جرن ودي وقتي حەکەمەکی بتنێ مەلەجەلی نەدونە ما هردوك انا ما چه حكم وما حكم نبيدن اوي هاني هردوك قاق باهوشي كو اوي هاجي كوچر اسنان ياسم جاست مهم يعني
يتهاتي نبيرش برچش برهندي كودا وقتي بقرن بيشتن أبا وقتي تدس بكر وقتي خلاص بو بيشتن خلاص بو تمام بس كم ما حكم شروط بين صحبته ولی اگه حکم به نوی آبا هم نتاتین ویده ماني او منينا يا بريكو بچ حكم ابداني تنكا كي درسه كي نه درسه او دي بو جماعتي مينت او دي بو خلقي تمام. مينت بارزان سعیدان مرا جلیل دشتن بلا دمایی که نبشه نبی درس بیان نبی خالد بیتید که نه، بلا نه. وقتی وزار او سر جماعتي درس. مينتن او اويت كو حاضر او جهدارن او دي زانن كي درسه كي نه درسه با يا مهم شولا تاك باهوزي يا كوچري چيا بس وقت گردنه وخلاص چه علاقه دوام درست. قريبانينه بلا عم و خالجی ده قبیل کن که کوچر دوماهی مای خود نه که تا که برای همه بید مبخوا چه اشکال نینن ابخوا همی دیبیتا حکم رای خود بجد بس چنینه مادم و اوید ویت سر ناخو بجی بلا درست خلق اکل بینی گوی خود لا ده دي او دي ده بلا رأي مخالف بلا رأي مخالف امنين هم اف حكمه بلا. ذاك خو به حكمه حكمه ما او يجهدار اف جمهورها اف خلقها نه چه نابت زدو هر ایک زان چن- بازار که تو دی چی بشی و از چی بشم هر ایک بجانه که قناعت اویه یه گفت نه تا راضی و بلا راضی بود یه پیام راضی و بلا راضی بود و خلاص نه هوجه چی بس. چیزیه دنیای دا ما چه دیبید ندیدن دو کس بین هر دور بریگ را باخوین اول نوی وکی اوی چه صلاحیاتی نبین اما بلا میچین خواری و خلاص چه او جنا کرد لو حکم الویره خدا لایفی حکم نینه اجار کاش چن حکمن اوه هد دنیا دخره نینه تو دی بیت که وکی نو بین امرو وکی بسرمان و که ملحد و ایک بهتن بیشتن از حکمم او حکم سرچه اساس حکمه سرچه اساس علم هيا عالمه افمرو به هنه چه شهاده هيا افمرو به هنه چه خلفیت هيا سرچه اساس دیگه یا حکم تو نو بین سيدة إيجا عبد الرحمن مالا کسی بسیاره شهادش تجی نکره بلانا که از تا شهاده منین بلا تشی نبیتن اوه از تو سيدة آخرین اوه دی خلق گیدی چه علاقت پیونینه بارزان ادشین بابت او خلق واسه هفیه دیگه خاطره او دیشون دی بلا- رای خود کردن درناف سيدة يا من مهم جليل هذا حكي يا- دمایی که بلا حکم چه نه. رأیو نده ها يعني بلا او نه جاي نه او رأيي جاي نه بصحبة خري ناكتن سيدة ملا جليل ساعات 11 يادي دست بكن بس شولا كاك باهوزي وشولا كوتري اويا دي وقتي گرد او کسی که وقتی خود در باز بوده بشتی راستی با خلاص اويا شولا درست سيدة ملا جليل هين هردو بخيرات انتاس بك وش بر اختيارات جماعتك ومن اس بشم بچنا بتما ابناوي تحكيم رابم نكو اس رأي خو بدم كاتو درستيان او بلكي وكيتا قلت هيك اذا صلاح ديش لا تو اش لا هردو كان بتن من او حقني ناس بشم هذا كوك داس بك هيك يا ديوك تحديدا وقتي من جاره باهوزي برم كمشرف عام دا از بشم سرناوي وقتي دانم واخد ديتا سر شاشة هر يك شوا ودي شاشة مظلمة ناس نمشرف ناس نمشرف عام شكل نه ناس نبشرف عام ما همي- قصداشم همی او اول یا بکر نه از نکه صح نه کنیش نه ناس نبشرف عام هكاس مشرف عام بديش وقتي دام مهم يعني جبر في سيد اسماء خوتينا كم تحديد وقتي ونفسينا بسياره تشاو بسياره كتشوت بكي هكا وقت خود در باص يعني ش وقت خو نبوري ان مقاطعه وينكي فيش رنجك اعتيادي بيت حتى خلاص جبت اسنا اخر بلكي كي بهوج ناغبت فجال فيرهين وانا كان كو ام بجن وقت تا خلاص يعني قطعنا كان وصل. خوتنا كي حدا جاري وخلاص کوچر کاسا که نکه درسته اسنك واضح بلا سيدة، اسنك واضح. درست 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 کوچر ما- شو فلان ما- ناکر ما- و دمایی مثلا که وقتی- رأیو نده مثلا وقتی چونکه مثلا از دی آخویم بارزان دی آخوید اما بصحبت و ام برخنا دینا وقتی او هند ما هشیار کن آن دی ما تنبیه کن دی بجنه ما بی حسینن وقتی تا خلاص آن مثلا بری خلاص بد نیف دقیقه کامای دا ام زانین یعنی چونکه وقتی مرو بصحبتت کتود آخوید هند گلک بری ویل اوید یه نابیتن مثلا وقتی تشوصا درست است از تپه حسینه از تپه حسینه از تپه اینکه به حسینه ان شاء الله از تپه اینکه به حسینه درسته اوجی اما قبیل سیده که کوچر تمای خواتینا که تو چه بریارا جینا ده تنه وقت او نقطه که نقطه دوی جینا بد مایکا که باهزی بد وکرنه چونکه الویره کسا که نه وقتی بگیرم دابش بس گیرش مده وقتی تب دمایی کد نزیده نه بازن نه درسته کاکو او وقتی از بشم باز باز کوچر الویره کاکو شروطت ما کوچر میشه وقت دفع گرفتی هر درسته؟ دو که حقی های بگیره بگیره من در سر شاشه بکی بله میشه وقت هر دو نه که اتفاق هر ما دو که همین حقی ریکورد های کردیم بارزان هر دو که حقی های چه مشکلی نینه چه مشکلی نینه بارزان
اویدی که باهوز بیشتر من آن بیشتر آن کجا بیشتر من آن بیشتر چه مشکلی يعني وكي دو حكم بارزان هاتنا بود 10 بس ثانیه وقتی 20 ثانیه از داوش حضرت اناکم بارزان تشراز كاكي بارزان بود 10 ثانیه 20 ثانیه از حضرت اناکم قربان كاكي باوس مثلا نافع يعني براسيجي مهزرنات كرهينين من الفي تشتي فاتشنكي ما اتفاقه هي وحميل دافماجي بس نا بالي اتفاق من ایک آخویتن تمام اتفاقا من با هميل داف مجي تسجيله داف مهواني جي تسجيله اتفاقا ما بوي شرطي امت هاتين لايفي و خدان لايفي مايكا خواه كد وكي هر کوچره هاتی ویره وقتی دابش کد با حوزه هم اشیار کرن اما کوچر هاته ویره چی اما صابوره ویره نبناوه حکمی و چه استفاده ویره نی از ده وقتی بجم هکر زانی بارزان باوزي برا آخر نقطة هكر ديتن كو مثلا خلافك وقتي دا تذكرن عن تحيزك تذكرن تحقيقي ما يكون خوفك اعتيادي وقت همين زانه دسر شاشة بكيابونه في شابت خركة کا کوچر از دیگرم سعیده بشواز بازدیل دا خوش دیگرم سعیده وقتی که موزیکا بود از مایکو خواه جا هما دست بکنه هاوجه اوادی خرنینه هما دست بکنه هنا دست بعوادید که نه نو که درست که با هسته یک جار تداخل ناکه تمامه توی هاتی بجی داعش اسلامه تو دست بکنی کتا چه هیا سر چه تو دست بکنم دشته دست بکن بارزان تمام درسته بس که با هست گل ما دست بکرد مایی که خواه گیرد چناب تو فکر حتی دو مایی دید اما هر دو دیگرن وقتا گنیزی که خلاص بونه بلا بارزان بس غلطیه که وقتی دا بتین گیده که وقتی بدا من که کوچر از وقتی تو متى دست ببکه تو برم کرم که دست بکن بله حوالا دوباره صلاة الرس بابت ما افشاوه وکی شروطان پیکاتین ده سر داعشه بد نابد چه نمونه ناز بینم ناو بیند اجدر وی بابت داعشه و اسلامه نابد ناود برم را باخوید نازد برا باخوید ما همه ریکورد کریه و تلفون جی ما ریکورد کری دست بکم بچین سر موضوع داعشه خالک جهواری دم داعشاتی ترساوی حتا اوروپا و امریکا چو آیا وقت اسلام ده آن نه بله و خصایص کش پیغمبریه ایکش خصایص دویت پنجن ایکش وانات بجن نصرت بالرعب مصيرة شهر از بالرعبه هاتیم و ترسام من هی وکل براییم متشد اوه ایکش خصایص پیغمبریه نفسی تشتی داعش وکی هاتی ترساوانا برایا وانا هی وکل چو اون خاله ایکه خاله دوی هر سر بابتی محمد بيجت أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام الفيري محمد بيجت الله أمره من كري حتى يشهدوا أن لا إله حتى خلق شهدة بدت ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة نفيجا بكنوا الزكاة بدن هكاف تشتكر خوينا وانا ومالي وانا دشميتا پاراستنه آنكو هندي اوی تشتی نبیجن خوینا وانا مال وانا ناید پاراستنش محمدی داعش جی نفسی تشتی کروکی هاتی آن شهده بی توبت الگل زدیا چنگی او نه اهل الكتاب نمین بابت اهل الكتاب آجین كمسيحين الفيريدا هندي شهده ندابا خوينا وانا ومالي وانا وكجو جند وانا لي حلال بين بشتي شهده دابا هر کسی شهده دابا و هات با اسلام ده هنگی خوينا وانا مالي وانا داعشت هات پاراستنه و هر سر خصائص ابن باز اچم کامیره وکم بری وب دمجی اگه طلبه دلیلی کرد ابن باز بجد اوه عامجی يعني بو هر جيشك إسلاميات نصرت بالرعب مصيرة شهر أذا نصرت بالرعب وكي سري خلقي جفت كرن ترصوانا هيفك قناغا هيفك برايا وانا تشو أذا نجوالا هي يا هاتي أذا سر كرده وانا بري وانا افتشتاي كري هيفيت كم جابام بدانه وأذان ملجالي دي بيجد ناس كا قالكن عن بيشكن من چه مشكلاتي دانينا ناس صد مروف بن آن 1000 مروف بن آن 20 مروف بن ايك مروف بتنه بجي آية محمد قوتا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وقت تخلص رحمه بلا وقت تخلص
دست پێ بکەم كرمك سيدة ملاجالي بل بس باهو سوي علامة راكب لايكا جماعة دا وقتي ببينها كتو شوري دانيا جاكي فرمو سيدة باش. ملاجالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد براستی جه سرسومانیک و افریقا هنده کشتا مابن حتی نکه که حسب کن که اسلام داعشه دست بکه که او مروفت که داعش شکرین و آن اوید گوتین میت شکرین و اوید که گوتین داعش نه اسلام حتی نمروفت بسرمان هزارات ایتین و حتی رئیس الدولت اوهانه تشکی آشکرای و دیاره یا دوی اف مروفت هنه اوید دجمناتی اسلامت کن بحرکه که هابیتن هما وید نویتن وید داعش بکن اسلام للعلم او داعش كري اوزا اسلامي وحتى دجمنة اسلامي همي كومبان حتى 6 سال دي او زرنت جهان اسلامي وكي او داعش جهان اسلامي باش في ناحية باش ناحية كديفا يعني او مروفش همية متطرفتر او السرية عردكو تنظيم قاعدة يا حسب نكريا كداعش اسلامه افريكا عندك مروفت هني او دجمناتية اسلامت كان نظام درستي دو كلمة عربي بيجن وكي مثلا كاغبارزاني يعني او حديثة خاندين همي خلت خاندين بس قال هندي جي امتي جاشن كباسيتشيا يعني او شنيكا بهن اوا بيجن اوا داعشن اول قال هندي يعني نا دولتك نا جهتك يا رسمية ان يا رسمية اسلامي نا او فرقة ان مذهب باطل اسلامي دان او حتى جماعة متطرف همية يقولي داعش نا اسلامه بيقول كي هشتانا كي دجمنة اسلامية بيجن داعش اسلامه اما او تشتيت دبيجتن بارزاني قلت نصرت بالرعب أبا حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهرين أن فخري بيت بينكو وقتی اسلام درسها بدجمنت اسلامش اسلام بترسن كدا نورن افريكا تعدايه اسلام بكن وكي اوان هاويغاف كان بينين كچوانا كي اف مجرمت هني ابي جهه ابي بناو دين خود اخون ودنا بشرمانا بهزارات يتكوجن وهزارات يتكوشن وعرض همي كريا تشول ها افريكا اگر اسلام درس هبا يا او نتوري نواب كان ها ابا ام فخري بيت بين اگر اسلام کا درس هبيتن ويا همي بصرمان سر متفق بنو خلافة إسلامي بزبرتن كو أف مروبة وصاية مجرم وأف دولاتي هيئة مجرم الحد خو أبراوستن بجا أو نصيرتو بالرعب أو بوان كسايا أو مستحق أو كسا دجمنات يا إسلامي كان فيت إسلام يا بقوات بيتن أفريكا هر دولتك بقوات عالم جد ترصد وكي أمريكا وبريطانيا وغيري وان بوشي بو إسلامي يا حلالين أبتشيهاني أما أبادي أمرت أن أقاتل الناس أباهني أف ناسا بحسوان مروبايا يت نابو سرمان ويت محارب يت كافر اما وقت يتنا كافر آيات القرآن يتين حديث البيغمبر يتين صلى الله عليه وسلم سيدة وقتها تبدو مايكات سيدة وقتها تبدو مايكات من قلت بري خلاص 100 دقيقة بيش من دا سجرا خبي كان بس نمشي مجربة دي بشمتها إن شاء الله مجربة كرمك عبد الرحمن فرمو كاميرا وابي از دست بك دست خوشن ملجالي ليت كم كو حديث عن نصرت بالرعب مصيرة بشهر فخري بيت بيت كو داعش جي نفسي تشتيك الفخر بي بلا نقطة هيك نقطة دوي بجابا منها تداني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم هي فيت كما مناتنا فيري فرانكاس شهادة وفرانكاسي شهادة نينو آخفتنت كولانكي رجان يعني أمتهاتين الفيري أمجي خدان شولين ما شولي هاي أمتهاتين وقت ما يكوشتي داخل كتاب جاهد وجوازنا بين من ملجالي اللي داكو قوتي عربية نظانتو بابتت كاسو كيفات كت از دستخوشی لید که مجه فخر و شانازیه بو من که کس بچک عربیه بزانه بم اوه بچک عربیه از ترخانت کم کردیه که پتی بو گنجه خواه ازت کمت خزمتا گنجه خواه ده بله عربیه که باشد زاند و نشد آیت و حدیث و تفاسیرت خواه بکت کردی بو خلقه کی اوه مخابنی و او حدیثه هایی که بلاج بیره نچت از حسکن بو ما بیجت بکت کردی جی ناصی حدیثه نقطة دوی داعش اخسیرت کشتن آیت هات خواره عتاب پیغمبری هات کرنه آن نباله اخسیرت شهر بدره پیغمبری اشارت به حوالت خواه کر ابو بکری و عمری اندی ابو بکر بی گوت یا رسول الله ناکجین اوه پسمامت من همه فدیه جوار گرین پاره پیش مقابلی اخسیره
عمری گفت نه ام کجین هات اخسیر گلک شوانا هاتن بردانه روژا دیو ده ابو بکر و عمر ابو بکر و محمد گیرین بوچی چنکی آیت هات خواره آیت به نازل بی و عتابا بصرمانا هات كرنج بروان اخسيرت هات بردان ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بوچ پیغمبرانين كو يخسير هبن حتى كشتن يثخن في الأرض أي يكثر القتال في الأرض أول فير قرطبي طبري بن كثير فهم متفق أف آيات اخسيرت شر بدري هات خواره كاچا و جانگوريت ما كتن دسته داعش سریوانا جه کرن نفسی تشتی پیغمبری و صحابی ها اخسیرت کشتین و دیو دا چه طلبه دلیلش مبکد دلیلی دمک و پیغمبری خالد کره ولیدی عمری سردسفان همی اخسیرت هاتین سریوانا هاتین جه کرنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل وقتها خلاص عبد الرحمن وقتها خلاص باش بسم كان الله كسيدة بلاش الرحيم الحمد لله طبعا بو بارزاني حقنينا بيجتن تبرسفنا دا چنكي صداقة كيمنا يعني وقتی که او شبهه گید بيجتن اوي شبه هنده جارا 5 دقیقه پید بین حتى برسفه که درست بتدان اوي حقنينا چه جارا بيجتا او برسفه ندا حتى كو او بزانتن او جهد بيجي او وقت بيجي كده برسفدين عنا او امرت ان اقاتل الناس اف ناس بحسوان مروفت كافرت محاربة نا او مروفت مسالمة وكي ديجي اصل دا هما داعش او بخود بيجتنا از بسرمانم يعني دولتا بسرمانم او از خلافتم اگر او تحديك بو بارزاني بو غير بارزاني كو او بينتن دولتك اسلامي ان جهتك رسمي ان حتى غير رسمي ان عالمك علماء بسرمانا يت معتبر او معلوم ومشهور نافان تور جبا كده ان حتى فان دولتا دا ان حتى اوان مروفه او طائفه سرداچو مذهب السرداچو قد بتن داعش بسرمان خلافته وان يا درسته يعني معناه يكو اوت هني تمثيل اسلامي كان او يعني بكورتي أبا تحديك بو بارزاني أو بيت تحدي هبجه بينت يادوي أو أمرت أن أقاتل الناس أجر بحثي عالم خرب بايا وبحثي هر مروبك كافر ويج مشرك بايا معناه تجارة چند بوكو أو مروبت كافر ويت مشرك الوقت بيعنبر خود جيابانه للعلم حتى جهة خيانة نكري خيانة جهة مشابونو المعلوم بونو أطناف مدينة داد جيان وحتى بيعنبر خود يعني خلا مكبو يجهيبوت مالوي داد جيا أبا يادوي ياسيه اگر وسا باید هر کسی که نبسرمان هاد باید کشتن پیغمبر خود ندگوتی صلی الله علیه و سلم او کسی که معاهده که بکشیتن آن ذمیه که بکشیتن لعنت خود تعالی السروی بنویت ملائکت و یت عالم خره و هر وسط حدیثه که ده اشوی بریم حتی روز قیامتی چوانه که یعنی هر ایکی نه بسرمان لازمه بیتا کشتن ایدن الویری الناس بحسوان مروبانه اوید نبسرمان و یت محارب چنکی یا گوتی امرت ان اقاتل يعني معناه كلمة كاشتراك بين دو طائفات ان دو جيشات ان دو مروفا حتى بتا قتال نقول يا امرت ان اقتل يا قلت اقاتل شروان بتا كرن او تكون او كافر ويت محارب او تعداية الاسلام كان انجي او فين بهن بسرمانا اشناو ببن وكي اوان مروف الجهي وان يت مشركة عرب وغير وانو حتى دمايكي حتى فيقف كيشي اجر هابن ووكي دي بارزاني قلتي مالا جليل تاني في داخل مالا جليلي قلت نصرت بالرعب معنوي اعتراف بداعش فكر او كسك اول جار بو عالمك ديار كليكو داعش افا طائفه مجرمه ويا فاسقه وتمثيل اسلام ناكد مالا جليل بو يعني دهو كده انا بجم كردستان ده بس دهو كده اول جارات ديار كلي مالا جليل بو شجره اگر تشتكي حق بيد ام ناطرسين بجن افا حقويه باطل جيب باطله هنديك داعش هذا منظمة إرهابية إجرامية بجانا كيف سيدة وقتها تبدو معك سيدة وقتها تبدو معك فرما عبد الرحمن براسيجي اس مستغربت من مش سيدة مالا جلد امد بيجي چنابت بيجي متى برسفا من نادا الفيري نهاتينا صحبتا بو خوابتين وقت خواب بکجین 2500 نفری گو خواد دد ما ام تن سر بابت رابچین البری کو دبر زکین الفيري منا گوتی مالا جلیلی هر تشتکی مگود طلبه دلیلش مکد حکم دلیل بونینا البرچاوت خلکه که ده شرمزار به ما نقطه که هر تشتکی میجی ده طلبه دلیلی کرد و دلیلی بون بیند مالا جلیلی گوت او حدیثات بيجت امرت ان قاتل الناس بحثي محاربايا بلا كرم كتشرح حديثه ابن باز اف علماء دويان شرحات حديثه بوم بين الدرب يجد اف بحث محاربه بتنيا ان جي اف عامه
از طلبة في دليلي جدكم وحديث أمرت أن أقاتل الناس هرب درسي يعني أنا ظانم الفيري بس يعني برخلق كتير برذكرني هي فيها يعني مناتنا فيري بتني دم خواب بورينن أمت هاتين قرآن مال جليل بيجد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الفيري جام دي بيجد مال جليلي هكذا برهان بن برهان تخوا بين أمجد برهان تخوا أمجد دليل تخوا دينين برسن قطع أما موضوع تكفير داعش جامعة أزهر ناشية داعش كافر بكت وأزل تشتكي قال مال جليلي ما كو قال جهات الديا قوتي داعش فلاني يا شكر فلاني نوكا بس هكا سيداي كوچر بس مايكاوي بقرا قال خشخش يتت وقت بالدورة بلا مايكا خافكت سيدا مایکل دفعه بگره سیدا. دست خوش قربان از بخواجید بیجم امریکا دست تیدا هبی بریتانیا دست تیدا هبی دولت غربی دست تیدا هبی بوچی دا راستیا اسلام دیار کن راستیا اسلام اول احادیث و تفاسیر اسلام و آیات قرآن دا با خلق کی دیار کن بله دست خوشی جلوانات کن شیان راسته اسلام با خلق کی دیار کن هر چا ما وکینو که ما گوتی داعش ید صوتین اخسیرت کشتین خلق کشتین جنکت کرین و فروتین جنکت اختصاب کرین جنکت دیاری داینه کدو سر ملجلی لی بیتویه یعنی طلبة دليلش مبكت أفان دليلة همية بدمي البرجاوت خلقه كي كو اف كرياره همي صحابيا و پیغمبریت کرین نقطه می پیوه چین هیوید کم دوباره جاب بدانه و امناتی نویره وقت خواب بورینن آنت تشهادن اینان افان تشتا آخفتنت بازاری حدیثا آیتا سورة الانفال 67 بلا كرم كتو طلبة دليلي من أجيك يا أمرتو أن قاتل الناس أمرتو وقت تخلص عبد الرحمن وقت تخلص فرما عبد الرحمن يعني سيدنا مناجل سیدا مایکا تا گردیه که تو بشیست مایکا خوفکی و دوباره وقتی بوچی کی وکا کشر دوباره وکی دست بید کتش نیده وقتی بوچه که مایکا بی گردیه بلا مایکا خوفکت شنیده سیدا وقتی ملا بوچه جلیل که مایکا تا گردیه خان سيدنا ملا جليل نه هیچ گردیه سیدا مایکا البنی تلاقاله بده دلوی وکی میکه او انا كدرسته بس ده وقت بله تجلي آن كان بس ندرسته ده اما بشر بس بودن خب ما کوچر اما وقتی خب بگره. دور من تو مایکی بکه وقتی از خلال بگیره هم بلا تمام ده او نشید وکی سیدا تو دی ها وکی درسته با درسته نه مشکله سیدا دونی که سيدا كرم جديد برای خود دنیا اگر یه حوالا ما دلیل واضح اینان بو بارزان ید بشت من قلت نت علماء بينما بوتا حديث پیغمبری اینا صلی الله علیه و سلم کو او کسی که مروبه که ذمی آن معاهد کشیتن آن ضرر بگینت آن ظلمه لبکتن لعنت خدا تعالی و ملائکت و پیغمبر همی السروینه و پیغمبر خدا گفت یا شوی بریم اوه ایک یا دوید بوتا آیت قرآن اینم خدا تعالی عز وجل بجتن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين خدا تعالی بحث مروبت کافر و یت مشرک کتن خدا تعالی بجتن رب العالمین منع هوا نکت هین باشی و قنجی گلوان مروباب کن اوید کو شر هوا نکن و اوید هواش مالت هوا و ملک هوا نداره خن کو هین باشی گلوان بکن بله باشتریاش خراب باشتر کد بشنه بر و خدا تعالی حش وان مروفات كتن أبد عدالة كان وهرسا خد تعالى عز وجل بحث مروفت مشرك وكي سورة التوبة دا أو آيات كوهن قلق جاراتين وقت خد تعالى عز وجل بيشتن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم آيات الديف دا خد تعالى عز وجل بيشتن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه اگر أبا بحث همي كافر و همي مشرك با خد تعالى دا چوا بيشتن هين اگر مروفك مشرك دا خاصة بختي هواكر وبختي بداني وبلا بيت الناف هوا ده وحتى اقول قرآن بتو باشنا كبديه النووي عردي وقت الشليخ خلاص كراو عردي او لي من بن ابا ايات القرآن وحديث پیغمبر خديجي صلى الله عليه وسلم بوتا قد بس تو لازم ابا فرض السردات تو بين داري چونك تو مدعي تويد بيجي اسلام ده ومرت ان وقاتل الناس بيت همي عالم او انا بسلمان بيت كشتن تو مطالب بابي چنده هاتو بين داري قلتنا عالمك ان حديثك قلت بتن همي كافره بس را هندي كوتشينكي كافرن ونا محاربن
وحتى يعني مسالمه مال خدا ولازم بين كشتن وحتى بود دلیل اینا که مروه که جهی خادم پیامبر خدا بون و پیامبر خدا حتی وقتی نساق بو سراجی دا و بشتنگه گوده بسرمان با بسرمان بو سر اسلام امر اوه هنه مسئله چو او بوری اما او مسئله دی اوه که مسئله داعشا من طلبا بید دلیلیش تکر من اگود یا تکا کافرن آن بسرمانن بو من ایک جهت بینه یه رسمی بد آن نه یه رسمی بد آن عالمکش علمایت معلومیت مشهور آن حتی مذهبکش مذهبا گود بتن هندیک داعشن تمثیل اسلامت کن تنيف دقة ما سيدة ملجري لازم تو اوه بجه بینی اوه داخازها و اوه برسو اوه بسیاره بدای که گوت یا داعش درستن و تمثیل اسلامت کن اما بالنسبة كشنا اخسيرا سي حالات هاي حالات هيدي كوشي حالات هيدي بردي بمقابل كهما ديكي من ناس هروان وحالات هيدي مقابلي اخسيرا بردي ان مقابلي باراكي اما سي حالات يت اسلام داهين هر ايكي حالات تابعه حاكميه ما مستوقفت خلاص وقت خلاص هذا ان شاء الله وقت خلاص كلام كبارسا نزانم از الجهكي وما جليل الجهكي دي از الجهكي تاخذم دليلات بوتين بحث تشتاقيت كما جليل تشت نهالك دي نفسي كنا بازار هي سيدا ما جليل دوباره نکه وی تشتی بجه تحقنین طلبه دلیلش مبکه من قلت حديث هاي پیغمبرت بجد امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويأتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم تقول هذا بحثي مقاتلة يا تا افتشتي قوتي البينة على من ادعى يفيدكم تبومش شرحا حديثي آن قوتنا علماء خوابينه كو محمدي بس بحثي محاربة بتلفي حديثي چنكي تاب خواجي بدافع خواقو البينة على من ادعى بلي اجل قلتما هر كسي ادعا كر سروي بيتي فيها دليلي بينت نوكا جي هكا تو ليفا بيتو بيجي ما افتشتنا قوتا تماما دي تنازلي بوتاكين اما هكا تو بيجي من قوتي از طلبة دليلي اشتادكم بومش شرح حديث بينا در آن قوتنا عالمت خواه بينا شرحات حديثة كو محمدي قوت بتاذا بس بمقاتلة و جابا تفسير سورة الأنفال آيات 67 نهى داني أفجي جاب نهى داني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الفيري اخسيري شاري بدري الله عتابة محمدي كرشاوة اخسيري شاري بدري آزاد كرين الفيري آيات الديف قولي عمري هات أخواري صدق الله وصدق عمر الديف قلتنا عمر ابو بكر و پیغمبرت گیرین چونکه الله عتابه وانا کرد سنبی تشتی هیوید کم تعبیر با خلکی بکه کردی اوه که چاوات کم کردی تیجی وک من با خلکی که کردی 2700-3000 نفری گوی خود دن ما امناتی نفیر دم خواب بورین با خفتنت والا و رجاعا سیده مل جلیل آن بجاس جاب نادم آنجی جاب بده نه از نهاله که ده تود نهاله که ده اما ده گوتن از آنه که تاینم کنو که چوی سعودیه ملاکه و مفتیه که ات بيجي 99.9 الصادي يعني صد كم اك نقطة من افعال الداعش ات بيجي تفش افعال اسلامنا از دلیلی دیو داهی وید کم تو جواب بده از نکه بتا حاضر کم ویدیوه مرسى وقتها خلاص كلامك سيدة ملا جليل فرمو باشا قال ابراهيم دنگي متت بله فرمو سيدة برای خودانه اوه شوله اوان مروفایا اوه دجمناتی اسلام کنو بردوام اواد ویت نویتن هما ویتن داعش بکنه اسلام ما برسبت و دائما دلیل بو اینا مثلا امرت ان اقاتل الناس و بحثوان مروفایت محارب ومن داخل دليل ذكر چونك او مدعيات بس اول لازم همي بسرمان يعني همي انسان بينا كشتن ناچي بت او بيشتن اس نم مطلوب منكو از دليلي بين بله لازم تفيت النفيت وقت تو تشتاقيت بيجي تو دليلي بين وقت تو ادعاءات كي دليل سرتا انا دليل سر من قال هندي من بوت الدليل انان ايات القران حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم وأز بتدو دليل ديجي إنم يتواضح ويتأشكره پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم وقت فتح مكة شوية مكة دا و تجی وری هشتا کافر و مشرک تیدا بون و نبو سرمان بون پیغمبر خدا ایک کشت
جبلی دوسه که اوید کو گلک زده حدی کو بری هنگ دشمناتیا پیغمبری کر امر کشنوان در اقصا که اویدی همی هات نعفی کرن و نه هات یا زانین کو پیغمبر خود ایک بتنجی کشتی اوه ایک یا دیول سر وقت عمر کر عاصیت خلافت عمر کر خطابی دا خود تعالی جرازی بد وقت مصر او هنده دولت کامازن کتیا دست بسرمانه دا ایک قبطی بتنجی کو همی فلابون قبطی بون ایک قبطی بتنجی بومن بین داری کو بسرمانه یکشتی او نشر کربو هم او وی المالاخو اوه مبوتا دو حالت اینان و اوش تفسیرت علما و همی اجی مازنتره دو حالت تاریخ اسلام دا چه بوی بومن برسه بوا بده و بیجه فلان کس یهات یا گوشم دست بسرمانه لوقت مکه آنج لوقت فتح مصر اما وقتی مثلا کشنت اخسیرا اوا هنه کشتنت اسلام دا یا هی بو اخسیرا بله وقتی ما گوتی سه حالت کشتنه حالت که هی اگر حاکم ببینتن دی بردتن بی مقابل حالت کشی دی بردتن مقابلی اخسیرا اما او داعش کری اف جریمت وانا کرین اصلا او يتهاتن اف اخسيرتاني وقت كود جرتن اوانا يتصوتين ويتسرجي كرين ابا تحديك بو بارزاني بو هر كسا كي او دشمنات اسلام كانوا فيت كان دليل او بمبينة تاريخ اسلام دا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يان صحابيه يان حتى بجانا كي بتفي وقت هني بسرمانا اخسيرا جربتو حاشا وكي حيوانا كيرك دابت استويو سرجي كربتن بشافت عالمي ابا تحديك بو بارزاني بو غيري يكون نفسي ويكربتن اواكو داعش كري ابا ايك يا مستطني في دقيقة كمان بله يا دوي ابا داعش كري مخالفي همي عهد وصوجة عهد وصوجة ابيت اسلامنا وخد تعالى عز وجل بيسن يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهروسا في عمل المسلمون عند شروطهم سرچه اساس داعش افمرو بتني اخسير كرن خاصة اس دي سرچه اساس او اتفاقيات هي بين بسرمانه وغير بسرمانه ناتشي بتنبي سبي كرن ونا بحق وتعديل بتكرن وسردا بيكرن وبكوجن ابا هنين الاسلام سيدا وقتها خلاص سيدا وقتها خلصت معك كلام كبرجة كم كاميرا بشتي كاكو دقيقة هذا مالا جليل هذا شرحة ابن بازية يا حديث أمرت أن قاتل الناس كاوي نقطة سراكا كباهو بلا كلام كتبو مش أهمية بين الدار طبعا وقت متهرانا كتاس همية بخوينم الفيريكا هكا دانگی جی 5 دقیقه و تشتاکه باز ده بو مالا جلیلی همیه بورینم بلا بیجت بو من کالکیره دا گوتا اوه بس بو محاربایا اول ویر الهمی رکاجی پشتوانیه الاخفتنا مت تدگرتنه اد بیجت بله ادفيت شهروانا بيت كريني حتى يشهدوا ان لا اله الا الله والفيري تشتكي دو قنبلكات تينا طبعا ادبيجت بالي بيشتي هنجي ابو بكر شرح حروب الردة ابو بكر انسان اكي حكيم بيافيت زكاة ناداي الديفي حديثة رابي شردوانا كرن مالك بن نوي روافع قبيلة ديافيت حروب الردة مالا جليل باشد زانت هكذا فيت اميشين السروانا افا بلا مالا جليل بومش خراك بين الدار هكذا از طلبة دليلي جيت كم اويا قوتي من ناقوتا افا بتنبو محاربانا مالا جليل يا قوتي افا بمحاربا هاتي از طلبة دليلي جيت كم افا بجارسية اما هكا هر جاب نادت الفيردي بو افانت خوار مينت آیا که جاب ها دانه آن نه و بلاب چندیف چونه بوکن که آیا بارزان عمر دروات کت آن نه و سیده ملا جلیل تحدیه کرگو از تحدیت کم کو ایک سرجه کربن اما بنو قرائضه بتنه اخسیره دوانا چند نفر هاتن سرجه کرنه صدان نفر سری همیه هاتن جوه کرنه اخسیری همی بإخسيري سريوانا هاتن جفاكرنه هذا تحديه كرد بي يا بسيط بيجي براسي مهزرت كر الفيريا حديث وآيات آخفين ما لجالي الهماية آخفت بي ناس اكو اويد حديث اينا يتبيجت بمحاربة از طلبة دليل جيت كم يتبيجت نعتو دليلي بوم بينا تا اگوتي سيدا ما لجالي بجارة سيه هكا تليفا بيچنا هكا تليفا نبي کرم که گوتنا محارب بوم بینه در او شرح حدیثه از کامیره بوتوکم تو بخوینه شرح حدیثه بوم بینه در همی شرحات حدیثه جی کو گوت بت او بوم قاتله هکه نه گوت بت خلقه که گوی خود دو دست خود این سر وجدان خو بو وجدان باخون راستی بو خلقه کی بیجن
كلمة محاربة شرح حديث دانينا وقت الناس بيجم خلاص باش الحمد لله مرا خدا نگری اولا و یعنی همی گاوا شوله وانه یا وقتی مرو دلیل اجیتینتنا او دلیل جیل بروانه برزد بنان چاوی خلی نقینا انگوی خلی کرد کن ما تشی دلیل اینا بس اوا هني حتى اوا ابن بازي قوتي اوا تحدي قوتا كنتو تدا بيني كو ابن بازي قوت بدن اوا بحسي همي كافرايا اوا هيك ودليل ابن بازي رحمه الله وقتی کو اینا سر اوی حدیث بحث کیکر بحث وان مروبا کر اوی پشتی پیامبر خود مرتد بوین یعنی اف حدیث هر سروان ایناه اوی کو پشتی پیامبر خود مرتد بوین و زکات نداین اوی تنت اصل دا بسرمان بون یت مرتد بون چنکی زکات ندا شروان هاتا کرن و اف حدیث امام ابو بکر کرا دلیل السرکه کرا دلیل السر عمر خود تعالی جرازی بدن وقتی عمری گوتی چوانه که هند امر شر هند که این کو اول بجن لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر گوتی از خود کما او کسی که فرق جدایی بکدنا بین زکات و نوشته از شرعی کم و اف حدیث ابو عمری گوت امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه حتى دمایک گوتی او کسی که کو زکات جنادت معنوی او مرتد اذا اباهن ويا داعش قالك جيك ديره اول جار ازدينا بسرمان بونو كو مرتد بوينا يا دوي ازديا چه عهد وصوص قال داعش نبوينا كو عهد صوزت خوش كان دينا كو اوانا ابا بسردا قرتو كشتنو قرتنو ويخسير كرن ويا يا شارع عهد وصوزت بين ابو سرمان وغير ابو سرمان هذا ابايا كو ناتشي بتن كسك جنكت كسك ببد كذا سبي بس القل ابي كان هم يجي داعش اف عهد وصوزاب جهنينا وتجي ايات وحديثه سر هندي هينكو معناه بسرمان بيت عهد وصوزت خو بجهبينتن اما ابادي دا بارزاني شكر الدليل سر هندك وابا داعش كري وعالم سرجت كر قلت يا بني قريظه يا بني قريظه كشتنبو يا بني قريظه كشتنبو سلاح حيوان يهنجي ابابو دانا وحاضر كرن شيرك صويوادا وكشتو خلاص جيبك الصويوان نبكيرك انايا ان خنجر انايا ان ساطور انايا والبيش شافت عالمي حاشا وكي حيوانا سرجي كرينا ابا زبيت تحدي قلتت كم كو بسرمان التاريخ دا الوقت پیغمبر خودي ام پشتي پیغمبر خودي حتى في قاف كر بسرمان العردكي وكي داعش كربت كو اخسيره قربتن والبيش شافت عالمي انا بتنو وسرجي كربتن حاشا وكي حيوانا اسيبت تحدي قلتت كم اما وكي دي سلاح حيوان يهنجي سلاح حيوان شيربو بعد بشيري كوجتن وقت انت سوي سادتني في دقيقه بلي برا وجانا كي ابا هني ابا بني قريظه يعني معنا بشت شكل نائت سر أبي أبا داعش مجرم كري كوهصانا كل بيش شابت عالمي إنا عالم يعني أب اخسراء سرجي كرين أما وكي اغتصابا جنكا كوكي أو بسن جنكات اغتصاب كرين أبا هني جريمة كمازنة إسلامي دا كو وقت كوتو جنكاك اغتصاب كي أبا تحديك بوي كو جنكاك بسرمانا اغتصاب كربتن حتى الوقت بيعنبري صلى الله عليه وسلم جريمة اغتصاب أبايا لازم بيتا كشتن سيد وقت تبدو مايكات عبد الرحمن كلام كم براستيجي سيدا ما جالي للفيرياس قال محرج بيمو يعني متشتش نماز بيجم بيشتي افقم بالا نفتي وفد ماك هاتي كل وقت داعش بكيري سرجت كن الصحابية بشيري سرجت كن انا براستيجي فرقك قلع كمازنا الفيري مشار مش فاكر داخازا لبورینت کم که هر دو اینای نگرس اوانا بکره سرجت کرد اوانا بشیری سرجت کرد بارزان عمر تو چند کسی که دروینه تو تی شباب و اسلام چید که ما تا باور بکه یعنی الویری از داخازا لبورینت کم نقطه که دیم بحث بکین داعش طیاره کویتی صوت آیا وقت اسلام در ریدای من رینا دایا بله اوه مال جلیل و همي بصرمان داي بابت خوا قوريد كن علي كره ابو طالبي ايكش خلفاء الراشدين ايك اوي مزگينيا بحشت بو هاتي و از ميا تجبير نكره ديم كو اختصابي وقت پیغمبري حوالة پیغمبري همي ابا كري از ايمه نقطه مجبير نكره ايكش خلفاء الراشدين اويت هنداي بابي خوا قوريد كن مزگينيا بحشت ابو هاتي بصمام پیغمبري علي كره ابو طالبي أبي كوم أكملوا كوم صوتا كوم إن علي رضي الله عنه حرق قوما الفيري حطوت في ابن عباسي هكذا فيتم بشرح حديث خوينن ابن عباس بيجد هكذا أزبم راستي منات صوتا پیغمبر يا قوتي بذا عذاب الله ناسوجن بس من بدل دينه فاقتلوه بكوجن سريوانا لدن بس
آگیری نسوژن بس شرح حدیث دا مخابنی و قنبلکت شرح حدیث دا چه بجد الدمایت بیدای و علی کری تشتاکی خلطان یه درسته بجد نخیر نه حرامه بچی چنگی اوید هاتین چاوه شوانی اینان در و شوان کشتین پیغمبری چاوه دوانا اینان در و دست دوانا جیوه کرن برطاوه حتاش تهنا مرین اول شرح حدیث بجد بارزان عمری نش بری که باب خواهی نایا نسی که چلی نایا ده کامیره بوده وکم بریویدم شرح حدیث تو چه سحکیه الویره متشتاک سیده مرا جلیل بید اوا علی کرا ابو طالبی کری هکا مخالفی قرآن و سنت بید باشه خلفاء راشدین مخالفی قرآن و حدیث کری با کی تمثیل اسلامت کرد علی کرا ابو طالبی تمثیل اسلام ناکد ملا جلیل و ملا عزت تمثیل اسلامت کن یعنی نظام براستی و البروی خلقه کی برزه کرد تیب گهینه بکا کردی حدیث علی دمه قومک صوتی و دمه گوتین علی تو خدای مه دست بکا حدیث نگود اوانا گوت علی تو خدای مه علی کومک ده همی قومن وقتی تبدو مایکات وقتی تبدو كده بدو ما يكاد وقت الحمد لله گلی بسرمانه و پشتی کو چه دست بارزانی دا نمایی جا دمایی که چه گوتی دمایی که گوتی ما چه فرق نو بین ساطور آن شیری دا از بجمه دا چه فرق نیه هر دوک سلاحن بس فرقیت نو بین اوی نوعی کشنه و اوی نوعی کشنه از بجمه دا داعش حاشا سرجی کرن وکی حیوانه بلی یا بسرمانه کشتن بو یعنی شیر دانای نه شیر وکی ساطوری برا اینا یا بریه حتی کو سرجی کن اوی فرقی نو بینه دا بس وقتی هین به فرقیه نکن آن هوا نویت اعتراف بکن اوجا تابعی هوایا اما صحبت هذه اواكو اود بيشتن مسألة صوتني كي تمثيل اسلامت كت قرآن و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تمثيل اسلامت کن بومن آیتک قرآن بین درستک و تم روبک بسوشی بومن حدیثک پیغمبر بین صلی الله علیه وسلم درستک و تم روبک بسوشی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یا گوتی لا يعذب بالنار الا رب النار کسک نینه حق حبیتن ایکی بدت عذاب باگری الا خدانه آگری نبتن کو اوج رب العالمین اوه ایک یا دویتو بيجي علي كرا ابي طالبي خدي تعالى جرازي بتن اكس خلفاء راشده راسته و افتشته هنيك راسته بله افتشته ابي امام علي كري جي پشمان بو انه اگر او حديث جهش باي او ابن عباس يقولي ابن عباس يقولي اگر ازبما من او نسوتن چنكي خدي پیغمبر خدي يقولي لا يعذب بالنار الا رب النار امام علي چه قوتي صحيح سنن الترمذي دا قوتي صدق ابن عباس معناوی چیه صدقه ابن عباس یعنی معناوی کو پشیمان بو گوتی اگر اف حدیث من دید بایا و گهش بایا من گوتی من اف تشتهانی ندکر تشتک بو اجتهادک بو کرب خلاتی وش برهنده چنکی حدیث نگهشتیوی اما نتشتکی گله که مازنه کو صحابی بیتن خلد ببیتن صحابی مروبه دی خلد بیتن صحابی حتی خلیفه راشد جی بیتن هندک تشتادا وقتی کو او اجتهادک کدی خلد بیتن اجتهاداوی وقتی کو او خلد بیتن اوا هنه نصر اسلام حسابه أبا سروي بتني حسابه أما وكدي دين ما قرآن أو سنة بومن دليلك حديث بنا كو پیغمبر خود گود بتن درست و ایکی بسوشی آگری أبا ایک یا دوی امام علي خود تعالى جرازي بتن أفمرو بالصوتين أبيت هني جبر چه صوتن جبر هندي چنگي بسرمان بون و مرتد بون گوتا امام علي تو خودي أري أبيت داعش أفمرو بها صوتي أبيت طياري أردني بسرمان بون أري گوت يا داعش هين خودينا حتى كو أوجي وكي امام علي وأبي بسوشن أري أوي هني مرتد بويا وحتى أنا كأوجي رابن أوي بسجن بآجري وأفتش هني أوي إسلام دا حرام إسلام دا حرام وشينا بيتن أبا هني مازنترين دليل السرهندك وأبت إسلام دانينا وجبرن جي إمام علي خد تعالى جرازي بتن قلت صدق ابن عباس أجر أفتشها أوي كو بيعمر خد قلت يا من جاش بايا من بري في حالتي من أفتشها هني نذكروا بشيمان بو أبجي إيكش فضائلة إمام علي خد تعالى جرازي بت إذا أبجي بتنابت حجة الدليل سر أبي عندها چنك أبات إسلام دانينا سيدا وقتها خلاص بس عبد الرحمن فرمان راستی سیده ملا جلیل دست خاشیل تدگم که تلویر خالتیه که ایگش خلفای راشدین جی گود و تا احتراف جی کرباش بکو علی قومک صوتی که واتا داعش نجبری که باب خواست صوتن الویر داعش خلیفه که هی ایکش خلفای راشدین اوید مسگینیا بحشت بوهاتی و براستی تشتاکی گله غریب علیه کره ابو طالبی بری ابن عباسی بصرمان بی دوما سيام كاز بيه بصرمان بيلقال پیغمبري بيفتشته همي قل نبيه من بدل دينه فاقتلوه ان خوينا مروي بصرمان نفسه تشته حلال نابت
ایکش وانا او دین خواد هلت ویره جی کشتنا مرتدی تا باش بوم دیار کرم هوجه ناکنم چین کشتنا مرتدی ساده کشتنا مرتدی حلال وکا و خوارنت اسلامه دا اما نه همی که اصل ویره دا سر حساب نبید قاضی محکمه اسلامی هی الویر محکمه اسلامی مرتد دا ملجلی لی بید دا بارزانی بید برای بارزانی بید یه ملجلی لی بید بجنه باوری وی قرآن وی پیغمبرینی نه سه رو جمع جال محکمه اسلامی ده ها تو توبه نکر سری ویجی ده جوه کرنه اوه باش بی سپاس با احترافاوی سپاس با احترافاوی جی و علی که رب طالب قومک صوتی و یه خلد بیجی كواتل فيرا مادام علي كره ابو طالب تمثيل اسلامي كتم نظام الديف كيش فرقه بشين مال جليلي مال عنتري نظام ديف اخوانيه اشعريه سلفيه كيش وانا تمثيل اسلامي كده وخالق دوي سوره النحل آيات الصاد والسهويك طيار كويتي نشقست هات صوتني طيار كويتي آيات القرآن بيجت كاهن شوا و عقابت كن هنجي وصوانا عقاب كن الفيري آيات واضحة سورة النحل آيات الصاد والسويك كاين شوا اوانا هن سزادانا كشوا صاروخت امريكي وهمية فيديو ديتي ويرا كافل بيست طيارة امريكي صاروخ الويري داي آگري برداي ويري هوالي دوانا صوتين الديف آيات القرآن كوان شوا هن سزادانا هنجي وانا سزادان الفان ده 6 ثانية ماي دا همچین بابت که دی بابت ملجلی لی تحدی سر کردیم از هست که ملجلی شرمش دین خوانه که تو شخصینگه که برفره هده با بسرمان کت کردی سورة النساء سبب نزول و آیت 24 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذه کت کردی اگر نکت کردی از دکم کردی اما ملجلی لی نقطه گود بیش بیرامه چو بحثه ذمی کرد ذمي او جزية الدولة الإسلامية دا ذمي زدي نابد ذمي وقتها خلاص هضره وقتی ابدو مایک وقتها خلاص برا ما كخنا ما كبوش بردا إشكال شيء باشه گلی حوالا اوه یعنی شولاوان مروای اوه دجمناتی اسلامیت کنه وقتی که تو هزار دلیل اجی ببینی فایده نکردنش قصده ده هر وقتی خوب بیشتن یعنی معنا او دلیلت معینا این همه هر وقتی گوه بارزانی داد بیت یه چپی را چو یه راست را درکد اوه مسئله کدیه مسئله صحبت یا صوتنیه اره باشه اوه بسیارک بو بارزانی بلا برسوی بدتن اره اف طیاره هنه اوه اردنی اوی قصف کر طوب دانانی قصف کر آنجا آگر هل کرو کرنات ناف دا یعنی صوتن قصف جدایه که وقتی تو هندک قصف که وی قصفی بین صوتن و یادی جدایه که وقتی که تو مروبه که تگیری بساخی او تو بکیت آگره که هل که بکیت ناف آگری دا اوه هنی او آیت سورة نحل و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به اوه شوی ناگرتن اوه ایک یادوی توید بیجی طیارت امریکی او قصف کرنو کرنا چول کرنو او آگر بردایه یا طیارت امریکی ولی کریت یا اوه دی اردنی چه علاقت به بهایه اوه دو یا سی مسئله داعش و مسئله اول مروبت هنی اوید کو مسئله ازدیا ان مسئله دیت بسرمانا وقتی کو اوانا تعدایل العالمت کرو عالمت کشت اری باشنه که اوانا وقتی که اف عالمه کش سر چه اساس کشتیه اری به عالم شروان کریه وقتی دست به که اوان عادت خص شکاندین الگلوانه اوان خیانت لی کریه اوان دفاعش خو کری پشتی کو داعش هجوم کریه اوان و تعدایل وانه کری نکو او چوینه یعنی سر داعش دا گرتینه و داعش مثلا اوان او بخود دولت خرافی چه کرو یا وکی ام بجین یا توزوبا و او چوینه سر دا گرتینه و تعدایل گرتینه او یتهاتینو سر عالم دا بگرنو و عالم بکشن و او بسرمان توانه کشتن و بدست توانه هاتنه کشتن گلک و گلک پترن شوانه اوید نه بسرمان بدست واتنه کشتنه و یادی مثلا او چو بو مثلا دیتا گوتی مثلا او اختصابه او صورت اویدی او تحدیه گبوته که گبرزان او آیت شرح که و با عالم بشه که بسرمان آیت اختصاب کرین تزانی اختصاب چیه؟ اختصاب او یعنی معناوی کتو تعدایل ایکی بکی جنکه بکی کتو فاحشه گل بکی او تحدیه گبوته که اوان بسرمان تعدایل جنکه کر بیتن کوچوبن ملتقای و ببن و ویت نبیتن خب دست و بردتن او تحدیه گبوته اوه چنده ها بومه دیار بکی و یاش همه مهمتر اوه و ام بزانین اوه مثلا صحبتا یا امرت ان اقاتل الناس و اف صحبتا هنیت اصل دا یا سر که هات یا خاری سر اوان مروبت هنی اوید کو محارب
وقت هاتن شر بسرمانات كرن پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم اف امر هذا بسرمانه دا اوجي بچن و ابي تشتي هني القلوانه بكن يعني معناه شروان بكن خو ابي تدا شريته اتناشي المقابلي ودست خبر ده بيجي ورا كرم كهما سيدا وقت تبدا معك سيدا وقت وقت دي راسي من قالك تشتي فيها مهر باش هاجنا بالنسبه كما جاب دائما سيدا وقت يعني غير صاروخ ناقرة اولا يعني باشا في صاروخ ناقرة يعني نظام سيداي ملجلي باور بك وك ماما كي ما ظني تلدف من از قال ريزلت تقرم خلت النظام يعني تو ياريت خمت كان تو هات الفيرت جابا مدي ازت بيجم تعرف صاروخ ديناي صاروخ هم هميت زانين بدرك بكفت آجر برد بتشين وارد صاروخ آجره تويت بجنة با إلا يعني هكذا شعماق يديك شخاطي آجر بردن أفا نايت حسيبه أفا دي جايته الفيري خلقك دي بريار دتايا كصاروخ آجره آنا آجره أما حديث جارك ديجي متشار جارة بسيار اشتاكر تجاب ندا جارة بينجيجي دي بسيار اشتاكم هي زيد كم تجاب بده البينة على من ادعى ادعاء كريا و بو محاربة جارا شاشيت بيجي كرم که بوم بینه در کا شرحات حدیث دیدین شرحا حدیث بوم بینه در بیجت اوه بو محارب آیا سیده منجری گودن ازو تو بیجین سرمه بدمال هیوید کم تو بوم بینه در هکه تو نینه در بس اوی بینه نافده اما داوچین بابت سورة النساء آیت 24 آیت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الفيري ام داسبيك تشين ابن كثيري بيشتي انكي هر مفسره كي بيفتو ما صحيحه مسلم جيك ما چار حديث سي چار حديث جي يت صحيح بيتها وقولي والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي وحرم عليكم الاجنبيات والمحصنات وهن المزوجات الا ما ملكت ايمانكم بيجت همي جنك يد اجنبي وغير اجنبي ويت بصرمان يد ميرت سر وحرام الا شي إلا ما ملكتموهن بالسبيل بيجت إلا أذي ود شرادة بدستخواه اینای بود درستن کاچا و داعش الشنگاری افتشتکر گویا خواب باش بدنه الفير أبو سعيد الخدري شد بيجت أصبنا نساء من سبي الأوطاس ولهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الفيري أسحسكم سيداء ملجلين هكذا ناكي كردي أزكم كردي چنكي بعربية هاتي واضح دي واضح كاچاو عربية ديكم كردي بيجت فاستحللنا بها فروجهن الفيري تسي مفسرت هين تدو حديثت هين تشي طلبا كيش كش مبكي سرها دو جاوا دي بري كاميري بتدمي واستحللنا بها فروجهن جبيرناكا كمعناوي تشيب كردي بومبكا كردي أفي وكاچاوا الله آيات نازل كر جنكي مير نافدونا بود در حلال وقت تخلص فرمو مالجا بله قال لي بسرمانه برای خود بارزان يدبجتن صاروخ آگره صاروخ وقتی عردگی بکه بده پقی دی بیتا آگره و راست همه طلقه طلقه تفنگی یا دبانجه دانه عردگی پیشی بتنانی گیا بتنانی خانی که اودی بتا همه دی سوجتنو دی آگر بر بته اوه صعبت نینه اوه هنه طلقه آن اوه سلاحه که ید شریعه ید پیتتا شرعی پیتتا کرن عردگی بکه بت آگر بر بته او نه عن قصد یا معنی صوتنه کو اوه های ویمرو به سوجتن صوتن اوه هاوه کی داعش کری وقتی کو او آگر هل کری و اف مرو به اف طياره هي اردنيه بسرمان كريات نافي اجريده وصوتي همي بحسبت كاين اما تو بيجي صاروخ افا هني نا اجره طبعا نا اجره بس دي اجريدات وكي طلقات تفانجي وكي طلقه دبانجي وكي طلقه دوشكي وكي هر ايكادي اگر تو بابجي عرضه كدي بتا اجر ابا تشك داي دي اجر بر بتاوي عرضي افا ما بحسي هندينا اما تحدياتات كين سر هندي كجارك بسرمانه ابتشتي هني كربتن عمدا انا بتن مروفك والصوت بتن وكي كافت داعش كريم اما ايات بالنسبه ايات هم ايات بخوي برسبات دتن يدبشتا فاستحللنا فروجهن معناه كيف استحللنا فروجهن وكي كاچا مروبك بخوج انك كتينه بحلالين وتبدا جنكاوي وكي پیغمبر خدي قوتي وقد استحللتم فروجهن بكلمه الله يعني معناه هوا بشريعه خدي تعالى بخو ابجن كتاني حلال كن كوهين جماعي قلبكن مثلا يا سبايا ان يا افان مرو افان جنكتها ان افان ظلامتها بتكبنت بني خسيريه و افا هني حكمه الشرعيه
اب حكمه هي شرعي ابا چنابتن کو ایک جوان بچیتن تعدایل بکد من تحدیات اگر سر چه بو من بina داره تفسیر دا انت آیت دا گود به تعدایل لکری بله حتی آیت يه ردتت كتن آيات شد بجتن آيات يدبشت وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين يعني معنوي تدي مهراوي دي معنوي شيء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أبا معنى فآتوهن أجورهن فريضة شيء معنوي كدي مهراوي دي لمهراوي دي مقابل أبي زواجها عن أبي ملكي هني يميني وقت كتو أبي چندها الجل أوانت كي يادوي أفز جنكتها وقت كتبنا إخسير أو ظلامي وان أجل قلبتن أو هر جنكا ظلامي وايا كسك حقنينا تعدايلي بكتن بس وقت ظلامي وان هاد بتا كوشن أنها هاد بتا إخسير كرن أو هنگ دي درز بتن بووي مروفي أو كو قايد جيشت دتوان او هنگ بشدف بس نه هم او سنه وقتی تود بيجي اغتصاب كتن ابا نينت اسلامي داد او حتى كتابة فقه داد بيجن او كسا كي اماكي ان سبايا كي اغتصاب كتن ده حد زنا سروية تطبيق كرن شوانا كده اغتصاب خلاص دوما هيك هسه راسيجي سيداتا تشتكي قال باش قلت الفيري تحديك بوتاكو مهرا جارية آن سبية اوید كافت دستيوانا کو مهراوی بدنه اوه بوتا تحدیه که الویرد وید تو بومه بینه والویرد ما دلیل هی عثمان الخمیس صالح فوزان بن عثیمین اوه همی سر انده آخفتین آیا که مهرتت دانه آن نه والویرد چه گاوه سیده و بودید چه دف اوه گلک دا گودمه اختصاب طبعا اختصاب اوه گلکش اختصاب جریمه تره کارکی بشع کاچاوه داعش 2014 کرد نفسی تشتی الفيرد بيجت أفايات السبب نزوله و وادي الأوطاس نهالك أوطاس الفيرد جنوب بيجي وانا الفيرد بين محمد جيش نارته حديثة صحيحة مسلمان بردست من تدفت دي كاميرا بتفاكم بو خلقه دي بنا ساكنه بيجت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أوطاس بيجت جيش نارت ويرد بيجت أصابنا نساء من بني أوطاس فعزت بيجمنا كتفسيرها بن كثيرية بيجت ما شرم كر جنك مير بين أم جماع القلب كي مهر الكيفة سيداي مالا جليل أفانا خفتنا تشكيفة دينه بس يفيد كم ما يكمالا جليل هفال قالك قازنطات كنت بيجت قالا خشخشته هكذا زحمت بد مالا جليل ببرا سيدا ما يكتوات قردن سيدا خش جدا الفيرد بيجت فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية سبب نزول في آية أوى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي إلا ما ملكتمون بالسبي إشبلي وانا همي بوا حرام إشبلي أذي ملك اليمين أذي شريدا كاتين دستي وانا كاتشاوا داعش جنكي مير اختصاب كرن أذل فيري أبو سعيد الخدري مفتي مدينة صحابية پیغمبری صحابية که جلیل البته و صدان حدیثت و گوهاستین اوه سبب نزوله و ود گوهست و طبری و سعدی بغوی همی مفسرت امهات التفاسیر سر گوتنامت بشتغانیر گوتنامت کن غیرت بجه فاستحللنا بها فروجهن تبو چی ناکه کردید بجد به آیت ناف بدوان سبایه بو ما حلال کرن تبو ناکه کردی هکت عربیه دا نبت حد منین از بجم تبکه کردی بس مادمت عربیه دا ها تحتزان تبو چی ناکه کردی چنکی اخلاق کردی ازی تشتی قبیل ناکد کسا که بچه دف جنکایی کی میران جنکاوی شری بینت بچه دف هیوید کم بکه کردی کامل بجارا دوی اوسه خونکت تا اوه آیت گر سبب نزوله بو مبکه کردی از البر بری کامیره دم حدیثه بده وقتها خلاص برا كرم كسيدة ملا جليل ما كتجا قلتي ضويك سيدا ما يكوها بقى كرتيا ذاكر يا مايكو يذكر يا كرم كرم برای خب دایی اوه وقتی بو زیده که باشیش کجا بس دقیقی که اوه دی چا مازم بیتن بلا درسته بلا اوه دی وقتی چا نیچه که سیده کچر وقتی ویش سر ارزان
بارزان يدبجتن استحديات أبا بحث مهرية أبا تفسير ابن كثير فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهرن في مقابل ذلك. أبا تفسير كيه تفسير ابن كثير أبا بارزاني قلت استحدياتات كم كو أبا بحث مهرية بتن أبا من بوتا إنا تفسير ابن كثير كو بحث مهرية وأبا هني نمعناوي كو أبا يكو حاشا اختصابه أبا إيك يادوي استحدياتات كم تو بيني أو تقوتي أي معناوي تو بيني ديار بكي كو علماء عن صحابية كي قول بتن فاستحللنا فروجهن يعني معناوي كو ما اختصابه كري عن معناوي ما هما ند حلال بونبونا وأمد شو ندب حاشا وكي زناي وأبا كتت بشي وتوبو علامة كي حسنا كي دايا ديار كرن أبا اشناحية كي اشناحية كديبا يعني أف صعبتا مسألة داعش وأبا كل قل ازديا كري أري باشا يت أوطاسي أو هاتن شرع پیغمبری كرن صلى الله عليه وسلم وحتى جنكت خو بجيكت خو همي القال خو إنان كدا نرفن دا أو بسرمان أو پیغمبر خدا بكوشن دا كسا كشبر نرفید أو يتهاتي نگرتن شريدا أو شريدا يتهات نگرتن أوید شريداتي نگرتن أوید بجنه عبد جاري وأوید بجنه إخسير بجا أوه هنگ قايدة بسرمان أو فيادي بردت بي مقابل فيادي مقابل تشتكي بردت فياجي هما دي توزيع كتن سر بسرمانه و هر یکی بجانه که کانه چه ظلام گشته آن جنه گشته اوه شناحیه که با شناحیه دوی با اوه که داعش کری الگل اوان بروبت ها یت ازدی اوه هنه گلک و گلک جیک دیر نو بین عرض و عصمانه ده یعنی کنگی وکی اوطاسک و اویت هنه هاتینه شر داعش اوه یکی یا دوی وقت داعش هاتیم سروان دا گرتین اريد كده دات اسلام ده هيا كنت همي جنكو بچكتوانا ببي وبكيا عبد جاري وانجي مثلا بكوشي وهم هو سنكي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم وقت بسر خيبر دا گرتي اري باشا همي كشتن وهمي كرنا عبد جاري نخير بس اويد شر كر اويد شروان كرين او كرنا عبد جاري اويد دي اويد شر نكرين دست خو نكرني حتى پشتي هنگي کو اويد ماينت خيبر دا پیغمبر خدا ملك خيبر دا فان نيوك بو پیغمبر خدا نيوك بوانا بجاش بروي چنده هنه اگر ام وگفت که دلیل بینن و اوان کتابا بکین طبعا صداقه تیرا هندی ناکنش بر هندی امید بشنه سيدو بوتا چرتاني دي او بوتا چرتاني دي كرم يعني امش بر هندی بشنه اوان مرو تا بشنه اسلام چه بارزان بیت یعنی غیر بارزانی بیتن وقتی تویتن تو مناقشه که حر بکی تو ندی دی بیت کی صداقه بصداقه تو دی ای مناقشه مفتوح کی گلمن و تو دی دلیل خوینه از مجال دمت کتاب وکا و بسرمانه بخینه و تو ده مجاری دی حتی از خلاصم از بوده دلیل بینم و کتابا بکم و همین تشتا بیجم اما تو سه دقیقه باخوی دو شبها بیجی یدم سه دقیقه تیرا دو شبها نکن و جانا که حتی از بوده بینم کتابا بکم اگر تویتن افتشتی ها وصب کتابا بیتا صافی کرن و بدلیل اوه هنگه دی چلیهت لازمه یا مفتوح بیتن مناقشه که مفتوح کرم سيدا الفيردي بعد بمايك هات ما قلت بحالات دوزده بجا كاين دي چكن ما قلت بیا که پیت بی کرم 20 دقیقه قبل زیده از خاص که اجبر گل خالد کرنگ بسیارش بلا بدم 5 دقیقه بارزان نه همه هر فرق نینه زانی چه آیا مثلا فرق نینه مثلا 5 دقیقه به 10 دقیقه به بارزان دی دو شبه سه شبهات بان 5 دقیقه دا بیجتن یا من اسنشم توان 5 دقیقه دا برسه همیشه نه ساكمل دي بيت اس ايدينا كم هو صاب بشكل هاني اگر تفيد مواجهه مباشر از تو دل قالك اخرين تو دي دليل خوبيجي از بش مدى كاوي كتب الكاواتي دا واز مجالي دا حكي اگر تجاه ساكمل قوي خدام اگر تجاه من جبه كاك برزان ساكي اگر وقتی تو تشتكيتيني از بش مدى كا دليلي بنا تو 10 دقيقه جمينيا بي بعد قلت اجرم وقت اجي من برسبه اگر 10 دقيقه ابا مباشر ابا هند ابا بيقول يا مثلا بيقول في بيت خلاص بو معنی جليل چه بريارده سيدا بلا جليل که بس خلك که سيدا بلا جليل هين مستعد 20 دقيقه دي دس بكت 5 دقيقه مش برهن راوستان مهم لها وينك وقت كنت دفن چه مشكلانينا دفن بيقول في حاله حاضر چه مشكلانينا بس اوان جارد بهتن اگر بارزان قبیل بکتن مباشر از دیکم اما هو سانه که بتن نخیر چونکه سيدا هجا او غير صحبته او دي كيف اتفاقا قالك تشمل بيها عم بتشنر باقي منو تدرون او دي بتتفاقا دي غير صحبته بالنسبه في مناظره لورا كتا شايه
بلا با غیر روش بارزان بد بارزان 5 طبعا دقیقه بوده بارزان 5 دقیقه درسته؟ تمام كاميرا مازن بخير أخوة او بوده 5 دقیقه دست بگیرن کرم بجد السپاس برا طبعا مخابني و سيداء مالا جليل بدهان إنسانت روشنبیر و اکادمی و دهان انسانت خریجت شریعه گوی خود دلتا افایتا تینای بحثی جنکت حره دوباره تحدی بوده کرم که تفسیر بوم بیندد بوم حدیثه که سبارت و آیت سبب نزول و آیت کرم که تفسیر بوم کامل و که اره درسته بحث مهردوانه مهرد کیش کنه بحث حرایه سیده مال جلیل تو چوید بنده من بحثه والمحصنات من النساء إلا شيء إلا ما ملكت أيمانكم أما الفيري تاقود بو من الدليل كي دي بينا الفيري سارت هندك جيكر بن شهر ناكل بلا تماما أما تشين بنو قريظة طبعا داعش الشنغاري سالة 2014 بجيكت 13-14 سالي سر جيكرن آیا پیغمبری و صحابه افتشته کرنه نه بله امره پیغمبری افتشته هاتی کرنه هم همین زانن اف مجتمعیت هم تیدا و سراسری جهانه بچی که 12-13 سالی میه دویتن کردیت از بیجم چنکه لا حیاة في الدين ريفيدوي الفيري عطية القريبي ايك شوانا بي اويل قال اخسيرا اتبيجت هر کسی ريفيدوي هاتين او هات کشتنه یه نه هات با اتشود قال اخسيرا قال سبيا اتبيجت سحكرن مهش تايد من نوات بين الفيري تتازات كرنه وتاقود بوم بس دليله كي بينا او الويري دليل بوم كرم كجنكت بانو قريضة كيف اشار كربه البينة على من ادعى كرم كجنكت بانو قريضة كيف اشار كربه نفسي جنكت شنغاري بل الفيري بسيارة كي ازشتاك ما فين دفخات بنويسي از حسكم تجابامه بده مفهوم منو تا ناخد وهو حديجي چقاوة تفيد بتدين سر شاشة سرد جاوة عطية القريبي سال 2014 ما دیتن ما همیا ویدیو دیتن که مشاهدت بری 1400 سال هاتن تطبیق کرنه او ظلام ازدی اوه که جاوی و جناوی برین کرین سبیه و سریوی جیوه کرین گوتنه بسرمان با بسرمان نبی سریوی جیوه کرن آیا المفهوم ملا جلیلی شریعتوی یعنی مفهوم اسلام دا اف ظلام ازدی مادم اله اسلام ارحم الراحمین و عدالت ناف بین خلکی داد که اف ظلامت ده چه بحشت هم ده چه جهنمه مشرک سر شرکه میرید سر و ظلمان لحاتی کرنه همی راجی جاره کدی ده چه جهنمه نقطه کدی بحث کم ملا جلیلی گفت پیغمبرت به من عاده دمیان عادانی ذمی اوه خوشتت پارزد ذمی اوه ده جزیه ده داشته بید پاراستنه اوه ذمی کسی ازدی چی جارا نابد ذمی اصلا جزی جی بو ازدی نینا یان ده کشتنه یان ده جزیه ده یان ده بسرمان به تفید ویدیو عثمان الخمیسی لوکا بوده دینم سر اسد سنه یا نوکت جهان اسلامی دا اوه همین دلیل نزدن برسنگتا اب امره پیغمبری شباب 12-13 سالی اوه رایودوان هاتی نین همین زان شباب 12 سالی 13 سالی تن سردوان هات هاتی جوه کرنه عطیه القرائدی بخواه اوه حدیثی بد بویزد و حدیث صحیح مالا جلی نشد این کارید کرد و یا بنی سورت نیسا جی آیتا 24 مالا جلیلی تشتک جه نکر کردی الوان پنج خونک آده هکر نکر کردی از مجبورم همیه بکم کردی بو خلقه کی و الویری از دقیقه خواه نادم مالا جلیلی بس از تنازلش وی دقیقه کم کرم که 5 دقیقه کامل بدیه تمام وقتی بدم ای بارزان کرم که سیده ملا جلیل وقتی ده دورا منه وانه هم ده همه اول جار دست بکین اش بارزانی که وقتی چه دستی دانه ما يقول اوه نه او آیته او آیته نفس آیته او تفسير ابن كثير يلدف هواهن همي سعكنه وأحل لكم ما وراء ذلكم حتى كنت جاتا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وبشتين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعني فآتوهن مهورهن
في مقابل ذلك أبا نفسي آياتها بارزاني وقت تشد الصدى ما يقول يا أبنا أو آياتها بس أوان جنكايا أبيت كحر أبا نفسي آياتها أو بارزاني سرت آخر بيتن أبا إيك أو شو يادي مسألة يخسرت بني قريظة شكر در حق پیغمبری دا صلی الله علیه وسلم حتی ابتش در حق واده هات یکرن خیانت العهد خوکر و هاتنا قال مشرک شر بسرمانا بکن وش بش و هاتن کو دا سر مدینه دا گرن اگر يعني هندك ناف مدينه دا حتى جنكاجي دفاع ناكر ويا دا بسرمان الظلام همي تشوبنا بريكا كافره ومشركه الشريخ خندق الاحزاب وبس جنكو بتشيك مابون او بشراهاتن كودا سر مدينه دا بجرن بل خدي تعالى عز وجل بارس خلق اهل مدينه وحتى محاوله جي كرن كو هندك هاتنا كوستنجي اويت كو هاتن قصه مدينه كرين اف خيانته هندي امازون اوانا كري حقيوان ابابوك حتى پیامبر خود دسپیک نکوشتنجی سه خيار دانه قلت ياندي بسرمان بن ياندي جزيه دان ياندي دركبن بل اوانا اباجي قبل ناكر قلت ام حكمه الرازنين بحكمه كرازي وبحكمه سعدي قلت تعالى جي رازي بت وقت پیامبر خود سعد فريكريا دفوانه قلت ورن كتاب هذا او في خيانته بقد حكمه ويتشيا اوانا قلت حكمه وي ابا ظلامت وان بين كوشتن وجنكت وان وبجيكت وان ببنسبي ابا وان بخو اختيار کرد كتابت وان دا اوان بخو اختيار کرو اوان ابا قانع بون في چنده و اف حكمه هني دا سعدي كره عبادي اجبر في چنده هني پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم اف حكمه سعدي بسروان جه انا وكسك نكشت او نبالغ اجبر هندجي ها اويتا بحثي وكري كو اوان هندك صحت كره علامات بالغ بونه اگر ميت حرام دور دور عورتي هالبن اوي بالغه حتى اوي نبالغ اوي هني نكشت جنك نكشتن بچيك نكشتن بس ظلام كشتن او اويد بالغ اويد كو اف خيانتا كرين شركين تود بيجي ما جنكا چه اويدي گناه خو ابو بله جنكا گناه خو ابو چونكه همي مشترك بون سر اوي خيانتها والقال هند پیغمبر خدا ضعف جيكت قلت هر نما در كبن اتشل هوانا كمشي وكي اوي مثلا بني نظريه وقتي كو دا دري خصن ان وكي هندك دي بس اوانا قبل نكر اوانا محاوله شريكر اوانا يعني تحديا پیغمبري كر صلى الله عليه وسلم هر بسيار الفيري اويا اري باشا اوان ازديتانه اويت كوت مالا خودت رينشتي هاشني اري اوانا خيانه الوان دا عشاكر اويت مجرم كو حتى او بهن اويت چند بسر ازديابينن اري باشا افتشي هني اوي كو دا عشاكري بچيك يدنا بالغ جي ويد بالغ جي بيراميرو بيراجن وهمي بيك و جنك همي بيك و دانبر اري اسلامي اوكر در حق بني قريظه نخي اباهنه اسلامي نكريا بل حتى اويد بني قريظه دا اوي بفي خيانات نت رازي بس استشاره قد كان كو پیغمبر خدي عفي كرنو حتى نكشتن ونا وكرنا اخسيرو ونا حتى دمايك يعني ابتشد هني همي قال نكرن بجا ابا معنا صحبته بني قريظه جي ابا داعش كري تش علاقات بيننا ومخالف يا اسلامي او پیغمبر خدي كري بشكل كامل تشتدي يا شامية مازنتر ما نينا ها أبا هني مازنترين دليل أواتا قلتي كنت عدائل أبي هاي إزديكري كو عندي بسرمان بي عندي تاكوشن ها أبد إسلامي دانينا أبد تحديك بوتا وهر كسا قد دجمناتيا إسلامي بكتن كنت إسلامي دا يا هاي كو أجر بسرمان نبت يعني حاكم آن مثلا جندية بسرمانة آن هر ایک دی بیشتر بیمرو به هاي نبسرمان دیالا آن دی بسرمان بي عندي تاكوشن وكي دا عشاكري وباعترافاته أبا هنيت إسلام دانينا ويادي يا شامية مازن تتبع سي ذميت كي ذمي أو يا جزية دات راسته بل ما ذمي بتنينينا ما ذمي هاي ما معاهدة هاي ما مستأمنة هاي هر كساكي إيكش وانا بكوجيت وأبا نابو سرمانن إيكش وان بكوجيت أن ظلمي لبكت أن تنيف دقة ما سيدا بلجل پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يقول يا أشي بريء محاكمة بسرمانة دي عقوبكت نبز ذمي بتني ما هي إزدي أجا نبت الذميجي او دي بيتا معاهد دي بيتا مستأمن بل حتى شريعتي دا درسها از دي بتا ذميجي كتابة شريعتي دا درسها بتا ذميجي چونك وكي امام عمر قلت يسنوا بهم سنة اهل الكتاب يعني معناه وكي اهل الكتاب انا حسيبه بس حتى او نبنجي مستأمنا ومعاهدا شو انا قد تعدى اليه تاكل سيدا وقتها خلاص سيدا ملجل يعني فرمو بارزة تيجي مخلوقيني اف وقتين بيروز هند زيد شد يفيد كما هشتا مجال ما بد 5 دقيقة نديس سيدا كوچر تمام كاكي سيدا ملجال تحدي من بوتا راجهان توی چه بشي آيات بني او بحث حراير آيا و هر کسی في لایفی دا 3000 نفر تدا همی جد زانن او بحث جنکا حره
وصالح الفوزان وعلماء همي جد بيجن چنابت اصلا الفيرد بيجت وطئها طلاقها بيعها طلاقها الفيرد بيجت بيت فروتني يعني يا ناس يا عالم تديتات تشاوجن كاكي مهركي ويا مير الفيرد بيجت بيعها طلاقها هكذا فرد او طلاقاوي تشو هذا ابن كثير والفيري حتى وهذا ناكر كردي اس مجبور ممكن كردي بلي ازت شو هاته ما نجري لتبيج الناس دي بيته صناكم واسقاديناكم تفيت واكي ويشا في 15 دقيقة باخذت از دقيقة كبدت من دقيقة شيز دياران مقاطعة مبكت وتساحة ويدا وناف مشرفة ويدا وكوميت جيب بداي وخشك بين هطب صدان كوميتا بخبر بداي وخش كاس ناد نه 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 ما همین شوگی دکری بارزان اما حسب که دوید لایفی خدا بارکه ما همین شوگی دکری هم ناقفتین اما مشرفت واگرین کومنت گردین هاش کو لایفت ما چیش کانم گردی لایفینینا قربان اچا و تما چیت کمل سپاس با رزگرتنا تا کوتا قانون دیبیت همین جهینا تهاری کار بیگل ما من بحث تا قربان من بحث لایفی شبه ملا جلیلی هو صاد بید افتشتات طبعا اكيد انا قبيل كده قال خالد جرين قد ما ينفي داعش كلنا بحثكين اما سورة النساء آيات 24 اتبيجت ام چون ديوانا پیغمبري جنك كاتن تستيما فكرهنا ان نقع عليها ما شرم كر كو كريارا سيكسيل قال وانا كين ميريت وانا صاخ فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية اف آيات سبب نزولي و او معركة او طاس حنين شرع او طاس جاز بيج من هذا كان نزيد في الويرد بيجنه وادي الاوطاس الفيريا جنكينا جنكي مير بيجت فاستحللنا بها فروجهن آيات واضحة ابن كثير قرطبي طبري صحيحة مسلمي دنوك بس ذاك صحيحة مسلمي دنوك بتبري كاميرا دمكم کامیرا پشتجی و هیوید کم تو اوه حدیث با مبکه کردی هیوید کم کدام الحدیثه راسيجي مهزرنات كريا مالا جليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدو فقاتلهم ظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تحرجوا من خشيانهم من أجل أزواجهن من المشركات فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي كبزدقك أي فإن لكم حلال إذا أكل فيري عدوانا خلاص بيبو حلال الفيري الراوي أبو سعيد الخدرية المحدث المسلمة الفيري ما لجلي لفا شرح حديث يجي كامل محاس كريا واف حديثة كربا كردي وأشار مجدين إخوانا كربا بس مخافني دا من نزاني تشار مجدين إخوانا كسا كمي وقت من دقاق مايا جنكو دياري كرن آيا داعش كچه تزديا حتى فلسطین و حتی وان دولت همه هدیه برن آیا دیاری بو پیغمبری و پیغمبری افتشته کنه نه بله ایکش دایکا کره پیغمبری کره جیجه هبی ماریا القبطیه نجن کا پیغمبری و دلیل البردست من ود وده که بی دورم ده وکم به کامیره بره ودمه دیاری بو پیغمبری هادی پیغمبری جماع الگل کربی کره جیجه هبی و نجن کاویه دیاری کا چاوت کالا که به بده کی بزنه که بده کی واسه دیاری او خوشکاویش دف مقوقصی بو پیغمبری هاتن پیغمبری یک بخارا کرد یک دا شاعر خو حسن بن ثابتی هذا يعني سيفيد كما لجالي بما بحث فيه بكده هكا يمكارب كده داينم سر شاشه وقت تخلص فایده ملا جلی کات بارزن بلا 5 دقیقه و دماهیک ببین چون بار که از خود سرشولی وقتی من حتی دوزدی بی بس نو بلا جام 5 دقيقة بلا 5 دقيقة باخذ 3 دقائق بدل بس سلو كلام كافي لا ما كان باخذ انت خلاص شنو تحاول يا اخفتي ازبد ما هيك انم وقتی تو باخذی دمایی که چند دقیقه اجده هند دقیقه پشتینگی آخفم و خلاص
بلا درست اما دیو دا سه تدا 5 دقیقه دقیقه نفرمایید. از 5 باش. دقیقه مفتر بدم بذات که 3 یا من دقیقه درسته؟ کرم بله 5 دقیقه کرم بله اما بارزاني قالك جارا صحبتها مثلا دي تشوانا كي جنكي فروشينو دي تشوا جماعي قال كاتون يا بجم بيتنو طبعا ده تشتكي خلجي قوت انا بجم دراوي خلجي قوش كيستي علماء انا قلت يا وطئها طلاقها بل يا قوتي اسرها طلاقها يا قوتي اسرها طلاقها ابايا يا درست وقت يخسير بو ابا هنكي ظلامي بها تبردن ابا ايك يا دوي بارزاني اعترافات دبي خو اتوان دنگادا اويد بو ما فريكرين قلتي هر وقت كي من قلتي اب تشتا ظلم انا ابا تشنا بتحقي هي من ملزم كيف الحادي ازدي ابي بسيارش بارزاني كملازمه او برسبي بدت چونكي ابا اعترافويه ودنگويه حاضره تاتشي الحادي دا تاتشي مانعي هيك واجر جنكا كاب مير ايك بشتدف او جماعي قلبكت ان حتى جنكا كاب مير بتن ايك يعني فاحشه قلبكت حاشا زنا قلبكتن انا ايك بخوب بتنت الحادي دا تاتشي مانعي بوفي چندا هيا وتاتشي بيفر هيا وتاتشي طرازي هيا ابا او شو چونكي دا قالك جرى اعادت كراك اما انتم ملزمنات كري بوفي چندي بس تا اوديا خوش كان يعني تا اتفاقا خوش كان ابا اشبه ناحيه باش ناحيه كاديفا قلت اگر اصل قال مالا جليل مباشر باخبم قلت مالا جليل ناهيلتن از باخبم دي دقيقه اخبم دي البردوي مدت نخير اگر بو مساله دليل او ايناني وتشتي وصا اس بيش شافت في جماعه هميه اس وعدي دم استقط عناكم حتى الدليل تفهميه خلاص كي وشنيكا بجانا كي اجي مباشر دي قلت اخبم دي عندك بسياره اشتكم وديت ملزم كم فوان بسياره هم ابد فيتن ابا استقط عناكم ابا عهد بوتال بيش شافت في جماعه هميه يادوي مسألة هدية سباياتنا هدية كرن شريعتي إسلامي دا أبايا هاي وقت يكون بشكل يدرس بيتن وأو وقت بيتن يكون بسرمان الغير قال غير بسرمان أبتشتها هبت بل أبا داعش كري أبا أبايا إسلامي دا هاي أبانينا شكي ما ديار كري داعش دا أو عهد وصوزد أبتكو بسرمان القل كافرة قري داين وأبا چندي أبا 6 سالة بتره كو معنوي سبي چنابت بينا كرن يعني معناه چنابت وقت عندك بسر عندك هذا بيجرن وشري بكن او جنكت وانا بكنا عبد وبكنا جاري ظلامت وبكنا عبد وجنكت وبكنا جاري وبنا سبايا وبكنا دب وفروشن وابتشتا ابا هنينا وحتى اسلام ده خدي تعالى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وبيامر خدي يقول المسلمون على شروطهم اذا ابا داعش كري مخالفي اسلاميه تماما اگر بيقف كخو خلافه اسلاميه درست بزفريتن حقوانينا حق خليفينينا او في اتفاقها بيشكت هندي او كو اوانا اتفاقي قال كري او اتفاقيه خو بيش لكن هندي او عهد خناش كنن بصرمان چنابت بشكن چنكي بصرمان عهد داي وعد داي اذا ابا داعش مجرم كري وابا اسلامي كري قالك جيك ديرن او اسلامي كري او وقت همي يوصابوا او وقت همي يوصابوا بصرمان وذكر وغير بصرمان وذكر يتبيدين وذكر يتفرسي وذكر همي عرضه ابتشتهاني قانونك الدولي بول وقتي اما تبي سربي وقتها تطبيق بكي وفان مجرم داعش بنياوي رزي ابا هني قد يا قبلنين ابوشي چنكي ابانا عهد يشكاندين واف شروط هيئه بصرمانه داينا غير بصرمانه ابيت هنبجه ناينايات اسلامي دا ابا هنينا لازم امرو بصرمان عهد اخو نشكنتن وچنابتن او ابي شرطها بجه ناينتن وقتكو شر غير بصرمانات كان ابا يا دوي يا سي ابيت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم شروان كري وكبرين كما قلتي او بنيت ان شر پیغمبر كرين ان خيانات كرين ان عهد خوش كاندين ايوا داعش نه شروان كريا نه عهد خوش كاندين نه خيانات كريا سرچه اساس داعش او افتشته هاكر اگر ابا مخالف اسلام نبيتن باوجا چه دشت مخالف اسلامي ام ابا هنه مباشر يتبجنتا يا دوي يا شامية مهم تر صحبتها ابي آيات هنه اب آيات هنه او تفسير ابن كثير البروة همية او كوبارزان بيجتبه بحثية حرة نفس بي آيات دا يا هاتي وچه بحثية حرنين ابا همي بحثيوانا يا ابي تكوتين اكسير كرن بيجنه اما انجل بيجنه سبايا ابا بحثيوانا يا نه بحثية حرة او تفسير ابن كثير البرانبري ابا همية بيجبه وجانا كي ابا بلى ابا يعني معناه دليل يت اسلامنا سر عندك ومعنى داعش جماعتك كومك حزبك يا هات يا شكرم دست دجمنة اسلامي ودفين تشويها اسلامي بكن بفيتش عندها وابان تشت اسلامي دا هندك اويت هين كو اوجي بكن بس نه تطبيقك درست مخالفي اسلامي وتطبيقاوي دا عالم حسب كد ابجي اسلامه دا كبر عالمش اسلامي بتا دانا باش
يعني هر وكي ويقف كي مثلا هندك مروبش دفخو رابن او زناي بكت جلددن ان براجمينن ان دستوابرن اري ما اسلامي سيدة وقت وقتها خلاص سيدة بلا وقتها خلاص بس 10 ثانية بس 10 ثانية اري ما اسلامي يقولي دست ذكري دي برن ان مروب زناي بكت دي جلددن ان دي راجمين راسته بل اري عملي فان مروبا درسته اگر وابكن نخي خلته مخالف اسلاميه اين يا سيدة داعش وقتها هل نفس الصعوبات وقت انت خلاص ضرب درز درواز بيت كا دي 2 دقائق بدي دقيقة دمو هيك 6 دقائق 6 دقائق 6 دقائق اخير 6 دقائق خلاص باشي كان تمام، چند بس. تمام 6 دقائق 6 دقائق شو ده ختام ياوي بد من دست بكلي فيتا وبدماي بين قاش تاخذ بوتا 6 دقائق بارزان وكلام ك 6 دقائق دمو هيك طبعا التشتكي از داخوازا لبورينه بكم من داعش وإسلامي ناي ريز بس في نقطة من حق إسلامي خوري داخوازا لبورينه جد كم كم قوتي داعش ارتشتش قانون إسلامي ناي در درجي داخوازا لبورينه شامي بصرمانات كم بوچي الإسلامي دا جارية چنابت عباكن عورت خواهمیه و شرد عورت من السر إلى الركبة أسيديت كما سيدة ملاجل البوم من السر إلى الركبة بكت كردي ما حديث أجيك هاي إمام عمر أما كت بينت هاتا كتيناي سرسر خواني وقع محجب كرين نفسي جمكت حر نايت آزاد الفيري إمام عمر بيشتت بخر تاخد نه ياخد جي بس تأخيرت بد بداري بشفقة السريد كد هذا حديث البرداسي من اتشي طلبة دليلي بكت حديثة دي بدين مسار النقطة ايك النقطة دوي ملاجلي اللي قوها كافر هاجي وادكرون مشرك هاجي كواتا چه فرق بين وانا دانينا اوها كافرة بس داد بالناوي إله كده عبودية حلال كر ما دو حديثات هين إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين پیغمبری عبدا که بدو عبدا کری نفسی میدان که تو چه بزنات کری انا بيجم تا الظلم عنا الظلم ما تشتا نبودا ازت بيجم تا تو بيجم هاي و تشتكي باشا وكي تا اعتراف بكري باش بتا قلت دياري پیغمبری جنكاوي ابوهاتي دياري يعني ماليا نا جنكاوي ببورا نابد جنكاوي نابد امهات المؤمنين داعش بس نوكي احتمال هوا نفسيارت كرن دياري او دي سر بشترح يشتري بتبراستي جي دافازا لبولين كم او هردو نو گلا يجيك فرقن اما مثلا ديبيت الدجي سنگه من برفره هر بابته که ملاجلی لبهل بجرد دیبیتت اکادمی از دیبیتت مع احترامات الناس بر ملاجلی چینا ما من مازنه دیبیتت کلانکی انا کم هرک برخواه باخوید اما خصا حکم کسی که وکار کوچری هر کسی که دیبیت وقتی سرمدا بش کتب ریز و احترام ده دیبیت بدومایی کرد و از حس کم جی بابت داعش بابت که درجه نملا جليل بد ملاك دبت طلبي از جدكم بيتم في تمام كين وذا حديث عمر يجيب شفقة اش حجاب السر جارية كده از كاميرة بوك ما كفيها والنقطة أخيرة اش همية مهمتر يفيدكم دلكاسي نما بدأس خوشيل كاكي بازيدكم كاكي كوچار يفيدكم ملا جليل دلتاجي نما بديا واخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله يا ما اخر دعوانا جن جيان ازادي كلام كسيدة ملاجلي 3 دقيقتين آخر 6 دقيقة تشي بهم خوب جهني دماغك اما عزي بس اوي صحبتي كم او بارزاني كريكو مثلا امام عمر دانا يا جاريه كي سرا حجابه وابهانه دروا كاشكرا يش كيستي اسلام تتكرن ودجمنه اسلام اوي چند هاد بيجن امام عمر یا دانایش بر هندی کو چنگی چنابت یا نقاب بکته برخو نکو حجاب یا گوتی چنابت نقاب بکته برخو و هندک یا گوتی درسو کا صریح کا خماره اشتنه اما وکی دی کو جنکا یا جاریه وکی اوی گوتی عورة الأمة ما بين السرة والركبة أبت مولوي دال دف سيدي ويل نجدربه أما جدربه همي علماء متفقن أبت تحديك بو هر كسكي بارزاني وغيري وي كو بين تدري كو درس بتن أما كو برسينجت خوريس كتنو او يعني معنا بس حورات خو بشيرتنو و حسنا كريس بتات ناف شارعي دا وناف عالم دا أبت تحديك بوي بو غيري ويجي كو أبت چند هبي ندري بس أباهني اتمال دا دف سيدي خبتني بوي درسته أما وكي نافيت بياني دا يا حري ويا عبدي همي إيكا علماء هميت متفقن سرنده كو چنابيتن
جنك يعني خوريز بكتن چیا اما بیتن آنیا حر بیت نف عالم بیانی دا اما ابا امام عمر ابا هنه چراسی بونینه و ابا دراوه که دجمنت اسلام کست امام عمر کن بلانه که بینتن که امام عمر نهلا حجابه كتبرخو حجابه ها انجي كو خوريس يعني قد بدا جلكت خو بيخو عورتي تاها ماش نافكي حتى تشوكاب تنيا ابا برسبا يا في صحبتها اما ابي صحبتها دي بيشتنهين اسلامتنا مقابل اوان ديانه دي ام اسلامنا مقابل اوان ديانه دي ان قاننا ام بيجن وقتكو هندك وقتادا ابتشتهانه دجمنه ملقال ما بكت ام جي دي بتشتي قال دجمنه خو كاين بريكا شرعي كو او باج بچن دا او جرعت نكن كو ابي چندها بكن اسلام نه ابي يكو عالم جن كتوابت وبچي كتوابت وظلام توابت وهم او دست خدا هلت نه او جي دي وكتن دا بيبتا باج وليدانك رد عقبوان مروبتها اويت وتكن كو جرعت نكن كو جارك دي وبكن اگر مثلا بيقف كي اوانا قالك يد ما اخسير كن جنك بن بچيك بن ظلام بن وما كاس اخسير نكر وما حكي هات ما كوش ان ما بردا اري صبايا اگر بو دورا هندك و پیش و بين بردان افادي چوانا كي اخسيرت خبر داي بي مقابلي وتانينا مقابلي و اش بر وچند اسلام ابتشته هي كري وقت او جن كتاب خو دايكاتا هم ابي قب بسيارا بارزاني كم حاشا دايكاوي ان قشكاوي اگر بقب كي هندك مروف در كون و او وچند هلگل بارزاني بكن بارزان دی وچند هنه گلوانکت و دی قبیل جی کتن اگر افتشته هنه مثلا توی وقتی دا بت وقت عالم همی وتشته هنه قبیل کتن سرچه اساس دی بيجي از قبیل ناکم یا دوی انیاسیه او بيجتن من اویدی نکر يعني معنا صعوبات الحاد وتشبله وقت تبيجي ابا هنه شرمه انا بتش نابت انا بتش اخلاق دی قبیل کتن ام دی بيجنا سيدا وقتها خلاص وقتها على كل بقى مايكا مفتوحه وقتها خلاص بدو مايكاتي كان دي وقت نكاز ذهبي تاع صحبتك بكم خارب دو ماهيكا تا نظام سيدا بلا بدي بيت دو مايك بيت قال مرزان بلا بدي بيت دو مايك بيت حتى جارك باوست كسنه ورگري باوست كسنه ورگري لا شرط جماعه او بيت كاسنه دور گردن بس 6 ثانيه قصدي من دو مايكه كاك بها 6 ثانيه قربان دا خضرا خافازم كرمك طبعا مقالة حسكريا درشتر بد بس المهم وقت ما بيروز بيزيچو سيدا مالا جليل هيفيد كم هكا خفتنا كالزفر هات بتقوتن دلتانا ما بد نوكا جيتو شينا ماما كي مني بس فكرت ماجيك جوازن كاكي باهز قرباني تبن برا كوتا واكي دي اف لايفا تا وعده خواب جهینا درستی تبری و بری که کوچر سپاس با مندی بونا تا قربانی تا جاوه تاجی ماچید کم حوالت خارج عزیز سرصاف خوش کرد بیا مخوی بو جماعت همی از داخل برنش همیات کم خوشحال رو به دی بیتی اوه بین ابکسی سر نخین حکومت داشت بین نگردی بله بازن کرم بگه داشته بود تمام جن جیان آزادی تنه اولی خطرا ام انشالله خدا علمت از يا هواجي قالك سوباز برا او كسا كيفتن رايا خو بيش انا عمدي نفس عادك لايف كيف كاين او دي خدها تيك توك خدها بجانا كي هر كسا كيفت بلا داخل بيت انه رايا خو بيزت انه درسها ان شاء الله شو انا عين انا دستو ان شاء الله انجي رزنا ما مستوى جليل الحمد لله وصاب دماغي كاتب خوش بدماغي كات وان شاء الله المناجر هيك اشكالك كبد ما محاوله الحيادي بين ودرباز الحمد لله وشكرا قالك سوباز بوت خوش بن موافق بن قدامك خوش بن خيرات سر جواب دا خاص لبون شمیات خاص